turi mu mujyi wa Bujumbura. Noneho ahantu twahagurukiye hari kuwa gatandatu, nta modoka nyinshi ziba ziri mu muhanda, bamwe nkabona banyuranamwo ngatangara. Ivyo rero ubwo bumva n'umuntu uri feke, ariko protege ijuru. Amen, haleluya. Namahubwire ngo nuguma muri iki gitare, muri utare Yesu, ukabamo neza, utanga ziri nyuma yacu biraturokora. Bazi bakoze inama yuko turi bupfe, ariko birakomeza biraturokora. Na n'ubu turi bazima. Yakobo agize akagera mu gihe ayisanga ari mu ishamba rya wenyene, ntari kumwe na se, ntari kumwe na nyina. Mwene nyina ariko aramuhiga, inkota iri inyuma. Amen. Ndakwinginze ngo wumvire ijambo ry'Imana. Imana ntabwo izaza yambaye ikanzu yera ngo yizire. Kuza hano nabanje kwifatira umwanya ndabisengera. Imana numva imvugo yayo. Amen. Satani n'umugome aza yiba abantu akabasinziriza mu gihe cyo kwakira imvugo y'Imana, kandi kuvuga ku Imana kungana n'amaboko yayo mu gukora. Amen. Nomahubwire ngo Imana ikwemereye kuzajana nawe ikakuruhura muri 2024. 2024 Imana izakuruhura, kandi ibikuruhije birahari pe. Imana yibwiye Mose ngo jewe izina ryanje nitwa Ndiho. Muri ico kibazo Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. katugeza hano Kacyiru amahoro, kandi tukaba twasanze namwe muri amahoro. Imana tuyiramburira amaboko. Imana ibahe umugisha cyane. Dushimiye umuyobozi wanyu Mwarimu Cyprien, nuko yamaze kuba inshuti tukaza tuvugana n'uyu munsi nawo na amahirwe yo kuba twegereye Imana. Pawulo yavuze ngo iyo turi mu mwuka tuba twegereye Imana, niyo turi mu mubiri naho tuba turi kure y'Imana. Uwo mwari mwegeranye n'Imana rero, nanje nkaba ngize ibahati yo kwegerana n'Imana ku bwanyu no kubw'Umwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Reka nsaba abantu b'inyuma akantu kamwe, niba ataco bitwaye barakankorera, ariko ari uwo bigoye nawe yihorere, nta kibazo, byose biba ari amahoro. Abantu bari inyuma cyane mbasabe begere kuri izi ntebe z'imbere hafi, muraba mudufashije cyane. Imana ibahe umugisha cyane. Amazina nitwa Nishimagizwa Albert, ndi umugabo, mfite umudamu, bana turabategereje bari mu nzira baza. Imana ifite byose. Imana ishimwe cyane. Ndumva harara ari ibyo. Abatanze ntibanyumvise, abatari banze bagere gutya. Mbona ari benshi. Ambo ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, nteranira ku itorero rya Maranyundo, Paruwase ni Nyamata, Rurembo n'Urugwangoma. Birumvikana ko ari mu karere ka Bugesera. Amen. Dushimiye bene data rero nabo bamaze kutugezaho ijambo ry'Imana. Twahezagiwe. Muraza kumva mu Kirundi, ariko niza ko turi bwumvikane. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome urwandiko rwa mbere Petero yanditse
ibice ni bibiri. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Ibice ni bibiri, page z'urupapuro ni 238. Hagati aho umushumba wacu yitwa Pastor Ndahiro arabasuhuza kuko natwe dufite igiterane twatangiye ejo kugeza ku cyumweru. Rero arabizi ko ndi hano kuko sinne kugenda ntamumenyesheje. Eko mwakiri ntashoze. Dusome mu izina rya Yesu ku murongo wa 4. Rwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice ni bibiri. Mu izina rya Yesu dusome. Ni mumwegere niwe buye rigize gute? Ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riba igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Dusome irindi jambo rimwe dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice ni 33 ku murongo wa 21. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Twahageze nomero z'upapuro ni 45 bice 33 mu gitabo cyo Kuva, gitabo cya kabiri cya Mose, murongo wa 21. Haravuga ngo kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngo twikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, maze ngo twikurureho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo hanjye ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Imana ishimwe cyane. Uri Imana ikomeye cyane, uri Imana isumba byose, uri Imana nyine abantu n'ibintu, uri Imana nyine itorero. Turagushimiye cyane, turagushimiye ko turi imbere yawe, turagushimiye ubwiza bwawe, turagushimiye imbaraga zawe zihebuje, turagushimiye cyane mwami urukundo dukunda. None itorero waguze amaraso Yesu riri imbere yawe, jewe umugaragu wawe muja umuntu w'intege nkeya, ariko weho uri umunyembaraga. Sinshoboye ariko weho ushoboye byose. Ndakwinginze ngo umanuke ubane natwe. Muntu wese ubane n'umutima wiwe, muntu wese umuhe kukubona mwami. Mana turaguhaye kaze. Takidesenima. Haleluya. Bwa bushobozi bw'umwuka wera ube hano hantu. Ahantu turi ni mu nzu yitiriwe izina ryawe, si mu kibina, si muri sosiyete, ariko ni mu materaniro y'abera. Haleluya. Marembo y'ikuzimu yugarwe mu izina rya Yesu. Ubutware bw'Imana bwururuke, umuriro utacanywe n'amaboko y'abantu burukire hagati muri twebwe. Haleluya. Gukora kwawe kururukire hano. Shimwa Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze, amashimwe ni gwawe, byose ubikore nk'Imana, kandi amahoro n'umunezero n'umwuka wera mwinshi we umanuke ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Uwo mwami ni mwiza, yitugitangaza, yitumuziranenge. Imana iri kumwe natwe, ari hehewe
ngo ari hewe uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hewe. Amen. Zanye ijambo ry'Imana rivuga ngo uhagarare muri Yesu urabona Imana. Amen. Petero aranditse rurwandiko aravuga ngo nimumwegere niwe buye rifite iki rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe. Haleluya. Ku Mana rifite igiciro cyinshi, ku Mana rifite ubushobozi, ku Mana birashoboka. Haleluya. Ku Mana rifite ubutware. Imana ishimwe. Ku Mana ryaratoranijwe. Nubwo abantu babigira iby'agaciro gatoya, ibi bintu bifite ububasha. Ibi bintu muri izina rya Yesu. Haleluya. Abadayimoni baratsindwa. Satani aribwiza akava mu nzira. Asifiwe Yesu. Haleluya. Abamubonye akora tumukomera amashyi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nubwo hari abatabihaye agaciro, Yesu afite imbaraga. Amen. Oh, ibuye rizima, ibuye rizima rifite ubushobozi, rifite n'ubutware, rifite igiciro cyinshi, rifite igiciro gikomeye, ni Yesu. Haleluya. Iri buye mu isezerano rya kera dusanze ariho Mose yahagaze abasha kubona Imana. Haleluya. Abona Imana, Imana imwereka kugira neza kwayo. Amen. Nagomba kubwira ngo humura, niba uhagaze muri Yesu neza uzabona ubwiza bw'Imana. Muri iki gitare abari bahagaze imiyaga yaravuze barakomera. Haleluya. Muri izina rya Yesu abahagaze covid yaraje barakomeza bararya, barakomeza barabazima. Muvuge ngo amen. Amen. Muri iki gitare uburozi bwaraje busanga uri mu gitare, urasubira inyuma uti dusanze ari igitare. Amen. Muri uru rutare niwe Yesu. Basokuruza bari mu rugendo, bari mu butayu. Haleluya. Inzara n'inyota bibishe, abagore n'abagabo barebana, abana bareba ba nyina na ba se. Imana yaravuze. Haleluya. Haleluya. Shiraho iyo nkuru y'amasengesho. Amen. Haleluya. Haleluya. Hewe ngo nusenga, nushaka ko gusenga, nujana iyo nkoni. Haleluya. Ugakubita kuri urwo rutare. Urwo rutare ni Kristo, n'ayo mazi ni Kristo. Haleluya. Abantu bazashira inyota, inyota yawe izashira. Yesu niwe rutare. Haleluya.
imana ishimwe cyane, imana ishimwe, imana ishimwe. Haleluya. Babwire ngo kuri Kristo inyota irashira. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndifuza kuvuga cyane kuri Yesu. Imana yakubwira ngo nzawukorera ibi, itanabivuga. Nawe nkubwire ngo uri muri Kristo Yesu, imigisha yose muzahura. Amen. Muzahura nimwe ni peace. Amen. 2024 uzinjire uri muri Kristo Yesu, uzahura n'imigisha, uzahura n'umurinzi. Muri rutare harimo uburinzi furu. Amen. Yakobo aherutse guhura n'iribuye, inkota iri inyuma yiwe. Amen. Inkota ya mwene nyina Esawu iri inyuma yiwe. Yakobo amaze kwiba umugisha wa mwene nyina agategeka amaze kujamo k'ibishimbo, aravuga ati aho uja hose ndakwica. Ndashaka ntihagire umuntu asinzira. Usinzira urananaje ndi imbere ya kamera, ewe ndagukangura, kuko ngaha ugerageze mwene data, ibi bintu ni byiza cyane iyo ubirimwe ukaba maso. Bakubwiye ngo ngaha umuntu ari bube maso, baramuha ikiro cy'ibishimbo. Iyo wahumbya, ariko ibi bintu biruta ibishimbo, ibi bintu biruta amafaranga. Haleluya. Ibi bintu byaraturokoye, ibi bintu twabibayemwo biraturokora. Mbunda ziri inyuma yacu biraturokora. Bazi bakoze inama yuko turi bupfe, ariko birakomeza biraturokora. Na n'ubu turi bazima. Yakobo agize akagera mu gihe ahisanga ari mu ishyamba rya wenyine, ntari kumwe na se, ntari kumwe na nyina. Mwene nyina ariko aramuhiga, inkota iri inyuma, iri mu bitugu. Agize atya arahishurirwa, abona ibuye mu yandi mabuye, abona ibuye rizima. Haleluya. Haleluya. Nagomba nkubwire ngo bene nyoko bashaka kukuvaho, so na nyoko bashobora kukureka, shobora kuba kure yabo, ariko nubana n'iribuye. Haleluya. Nubana n'iribuye, nubana na Yesu. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Yakobo hageze ngaho muri iryo shamba, yisegura iryo buye. Amen. Mbega iyerekwa ryiza. Hageze atya abona icuririzo. Haleluya. Abona icuririzo kiriho abamarayika, bamwe bazamuka abandi bamanuka, bazamuka abandi bamanuka. Amen. Aravuga ati se, ibi bintu bigenze bite? Ko nari nzi ko mpfuye, bigenze gute? Hano ko ari ku irembo ry'ijuru, jewe ko nari nzi ko uyu mwaka ntawumara, none mbonye ubwiza bw'Imana, none mbonye mu ijuru, ndiko ndareba mu ijuru ndeba no mu isi. Haleluya. Abanyumva muvuye ngo amen. Haleluya. Ugume muri Yesu uzabona ibyiza, ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi. Amen. Nijoro nasenze
maze gusenga Imana irambwira ngo ndi Imana nkora navuze ntavuze. Umuntu ari Imana iri bwemere ko mpanurira simbizi. Bosi simbihakanya kuko Bibiliya yambwiye ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibyo azaba igikoresho cy'umumaro kigira umumaro naco karagikoresha ibyo ashaka. Rero sijya nkoresha Imana ariko Imana ishimwe cyane. Ibuye Yakobo agiseguye. Haleluya. Imana ihita itegeka imanura ingabo zimwe ziva mu ijuru. Haleluya. Zitigenda murinde Yakobo muri iriya shamba ubane nawe. Haleluya. Haleluya. Imana ituma protege kuko yiseguye ibuye. Ituma ingabo. Amen. Ituma ingabo zimwe zizamuka. Maze kubona protege umuntu nyine icubahiro protege ye. Hariho protege bagira zigizage. Barakankoreye kuri mariage. Ndavuga ntewe nawe Imana izagenda mu ideni koko. Turi mu muji wa Bujumbura noneho hano twahagurukiye hari kuwa gatandatu nta modoka nyinshi ziba ziri mu muhanda, bamwe nkabona banyuranamwo ngatangara. Ivyo rero ubwo urumva n'umuntu uri feke ariko protege ijuru. Amen. Haleluya. Namahubwire ngo nuguma muri iki gitare, muri utare Yesu ukabamo neza ucinjira. Imana yabwiye Mose genda hari ahantu bugufi bwanjye mu bitare winjiremo nanjye nzoza. Haleluya. Zaza shiki ukuboko kwanje mu maso. Amen. Maze ntambuke. Nimara gutambuka nzaheza ngutwikurureho ikiganza canje undebe mu mugongo kuko nta muntu abasha kunda mu maso ngo abeho. Mose ati uzoshaka unyereke mu kirenge canke ariko ndakubone. Amen. Namuhubwiye ngo nubona Imana. Haleluya. Nubona Imana indwara yawe izibwiriza, ikibazo kizibwiriza kuko ivyo bikugwanya nibiri kumwe nawe. Amen. Ivyo bibazo sibyo bizaza kureba Imana, ahubwo Imana yawe izazireba ikibazo. Imana iherutse kureba ikibazo. Haleluya. Umusozi iyo yawutunze ijisho gusa. Harubwiye ati wa musozi we witiki imbere y'umugaragu wanje Zerubabeli. Umusozi par revendication chini ya ulinzi wa Mungu. Zerubabeli yibereye hano mu rusengero, wewe njiramwo gusa neza. Ivyo wasiziriya Yesu abitera igifure. Haleluya. Haleluya. Urutare iribuye rizima Dawidi aherutse kuritora. Ni kweli aherutse gutorera ibuye
Goliyati yakuye umutima ingabo za Isirayeli, yabatutse amazina yose, arabatuka bakuka umutima baja mu myobo. Amen. Dawidi aravuga ati ngize hishorirwa. Haleluya. Nibutse ko hari ibuye rizima. Haleluya. Ibuye iyo ukomeje gusoma hepfo aravuga ngo ariko mwebwe muri abatanzi b'ubwami, abatanzi b'ubwami, muri abatanzi bera b'ubwami bw'Imana. Amen. Haleluya. Aravuga ngo mwebweho rero ababyizera nta soni zizabakora. Nta mwanya dufite muremure wo kusoma aya magambo yose, usome kugeza hajya hepfo. Mwebweho ntimuzakogwa n'isoni, mwebwe mufite ibuye rizima, mufite uyu munyembaraga, nta soni zizabakora. Amen. Aravuga ngo kera nta bwoko mwarimo, ariko ubuhoho turi ubwoko bw'Imana. Haleluya. Tuyishyanga. Imana ishimwe cyane. Dawidi rero amenye ibihishurirwa, aravuga ati reka afatire ibuye. Iri buye ni Kristo. Iki gigatanya canke uyu muntu w'intakebwa yatutse ingabo za Isirayeli n'Imana, ararimutera mu izina rya Yesu. Haleluya. Hashimwe Yesu. Iyaje mu rugamba ntatsindwa. Amen. Haleluya. Ntatsindwa ku rugamba, Yesu ntatsindwa. Imana ishimwe cyane. Yigeze kurwana n'abanyegiputa, abarebye ijisho gusa bacikamo igikuba, amagare yabo akagenda akiruka ariko agahindira hari. Yakoze icyo bita mu Gifaransa marche sur place. Bakiruka ariko kugera ku Bisirayeli wapi? Namubwire ngo akira ibuye rizima. Amen. Namubwire ngo kubwira ibuye rizima, kubwira ibuye rizima. Amen. Haleluya. Ibiguhigaga ntabwo bizakubasha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ifashe. Amen. Muzehe niba ari musaza, sinzi ko navuga ngo umusaza Kinyarwanda hari aho kigorana. Wewe wifashe ku munwa. Haguruka nkubwire. Haguruka. Haleluya. Ibuye Petero avuga rero, niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima. Ku bantu ryaraswe. Amen. Ku bantu ryaraswe, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Haleluya. Haleluya. Haravuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, mwubakwe mu binzu y'umwuka. Amen. Waruzi ko ibuye rizatabara rigenzi ryayo? Ibuye rizatabara rigenzi ryayo. Yohana we yahishuriye aravuga ngo kuri uwo munsi uzaba yanesheje. Amen. Imana izamuha ibuye. Amen. Azamuha ibuye byanditsweho izina rishya, nta urizi. Amen. Usibye uzarihabwa na Data Imana azaba arimuhaye. Nawe muhubwire ngo
ufite izina rishasha riri mu ibanga, ufite control spirituelle, ufite control y'umwuka, Imana igukontoreramo, umurozi adashobora kugukontororamo. Amen. Tabasha kugukontororamo kubera ibanga ry'ibuye. Hari ibanga ry'ibuye, muri ibuye harimo ibanga. Amen. Muri ibuye, kubera Kristo ari muri twebwe. Yohana yavyese aravuga ngo nituguma muri we, amagambo yakaguma muri twebwe, twebwe tuzasaba icyo dushaka cyose, Imana ikiduhe. Amen. Haleluya. Ntabwo ndi buvuge cyane, niyo mpamvu nabwiye bariya b'inyuma begere. Amen. Ariko ahari nibaza ko banyumva. Ab'inyuma muranyumva? Imana ibahamugisha cyane. Abatanyumva muri bwegere imbere, Imana ibahamugisha cyane. Uzi ko Imana twebwe nubwo batubona aha mu isi, ntabwo turi no mu isi, turi mu ijuru. Kristo niwe mutwe w'itorero, twebwe abitorero, kontrole yacu iri mu ijuru. Amen. Haleluya. Paulo yaravuga ngo igihe twapfana na Kristo tukazuranwa nawe, Imana yaduteruye itwicarekana na Kristo ahantu ho mu ijuru, mu buryo bw'iki? Mu buryo bw'umwuka. Ndashaka kuvuga kuri iri buye, ubundi tukagana ku musozo. Amen. Iri buye, ibanga riri muri iri buye, abantu benshi ntibarizi. Abantu benshi barifata nk'ibintu bisanzwe, ariko nabo mubwire ngo iri buye. Amen. Iri buye Kristo, iri buye. Amen. Ni Kristo. Ninde? Ni Kristo. Nubwo abantu baryanze, niryo rifashe imfuruka, niryo rigukomeje. Haleluya. Niryo ritumye ubaho. Isi yari yashatse ko wavaho, isi yakuzanye intambara nyinshi, yazanye indwara, izana akagambane, izana ibibazo, ariko Yesu akagukomeza, Yesu akakurinda, ukaryama, ukagenda mu muhanda, abandi bagapfa, ariko wowe ukaba muzima. Ntabwo ari uburanga bwawe, ntabwo ari imbaraga zawe nyinshi, ariko niribuye kubwo kumwizera, kubwo guterana, kubwo kuza mu materaniro, kubwo kwiyiriza ubusa, kubw'iribuye rero niyo mpamvu ibintu bikunda bikemera. Amen. Haleluya. Haleluya. Hashimwe Yesu. Amen. Yesu niwe buye rizima. Yakobo amaze kugisegura, yabonye umugisha. Haleluya. Yabonye umugisha, mwene nyina ntiyamushikira, mwene nyina aramuhiga ariko ntiyamushikira. Amen. Naho nkubwira ngo hari ibiri biraguhiga, hari ibiri inyuma yawe, ariko kubwira ibuye wiseguye, kubwa Kristo wiseguye. Haleluya. Ntacyo bizagutwara. Amen. 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 Haleluya. Nubwo hariho imbaraga z'umwijima, nubwo hariho abarozi, nubwo hariho abakugambanira, kubwira ibuye wiseguye, kubwira ibuye urimwo, kubwira iki gitare wihishemwo. Amen. Ntacyo bizagutwara. Nagomba nkubwiye ngo iyo ataba Kristo, harimo benshi muri twebwe tutaba tukiriho, harimo benshi muri twebwe
ahacu hatabacibukwa. Amen. nawe umubwire rero ugume muri runo rutare, ugumemwo. Amen. Nturutsitareho, ubihishemwo. Iyi minsi abantu benshi baratsitaye ku rutare. Iyi minsi abantu benshi baruvuyemo, barasohotse. Imana yigeze kubwira Mose. Mose yigeze gusenga, arasenga, aravuga ngo Mana, niba utemeye ko tujana, ntudukure muri Egiputa. Imana yamubwira ati Mose, nzaguha marayika mujane, nzaguha n'ibitanga, nzaguha gukora ibitangaza. Mose ati no, niba utemeye ko turi bujane, ntudukure muri Egiputa. Amen. Ntudukure hehe? Imana ishimwe cyane. Kuko Mose yarazi neza Imana, yarabizi neza yuko marayika bashobora gukora amakosa akabica. Amen. Imana iramubwira ngo Mose, ko wangiriyeho umugisha, nico naco ndakiye gukorera. Amen. Ntabwo ngo nzajana nawe ndakuruhure. Mvuye ngo amen. Ndakwinginze ngo wumvire ijambo ry'Imana. Imana ntabwo izaza yambaye ikanzu yera ngo yizire. Kuza hano nabanje kwifatira umwanya ndabisengera. Imana numva imvugo yayo. Amen. Satani numugome, aza yiba abantu akabasinziriza mu gihe cyo kwakira imvugo y'Imana, kandi kuvuga ku Imana kungana n'amaboko yayo mu gukora. Amen. No muhumbwire ngo Imana ikwemereye kuzajana nawe ikakuruhura muri 2024. 2024 Imana izakuruhura. Kandi ibikuruhije birahari pe. Imana yibwiye Mose ngo jewe izina ryanje nitwa ndiho. Muri ico kibazo ndahari kandi igisubizo. Mu butayu ndahari, banyotewe nzabaha amazi. Mu butayu ndahari, igikoni cyazimye imbabura, jewe nzateka umutsima ndabagaburire. Amen. Muri ndiho niyo utagira amafaranga ku mufuka urakomeza ukarya. Imana yaracumbye ntituzano yashuhije amazi n'ukuntu yasonze ubugari bw'amano ntitubizi, ariko yoyo mu ijambo ryayo irakora. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Hashimwe Yesu. Amen. Hashimwe Imana. Muri rutare bintu biremera. Nababwira ngo ivyanki ahandi muri runo rutare biremera. Amen. Muri runo rutare biremera. Nabonye aho umuntu yaguze ivyuma byo kunyica, arabibika ahantu, arabitegura neza, haragira gute, ariko Imana irambwira ngo jewe ndi kumwe nawe. Amen. Habe n'igikwasu cankomerekeje. Natambutse ndi muzima kubera runo rutare rufite imbaraga, rufite ubutware. Amen. Yesaya yavuze gute mu 50? Yaravuze ngo kuko Umwami Imana azantabara, nico gituma ntamwara. Mu maso hanje harakomera, hakaba nk'urutare. Amen. Hallelujah. Icampa muri 2024 ucinjana runo rutare, cinjana rino buye ryatoranijwe n'Imana
rifite igiciro gikomeye, riruta amafaranga, riruta umugabo, riruta abana, riruta ibindi bintu byose. iri buye rikubera ubwihisho. Amen. Amen. Ndifuza ngo umutima wawe, amen, mu mutima wawe wakire rino buye, uvuge ngo wabuyewe ndakujanye. Ubwire umutima wawe uti, wa mutima wawe, ndashanye iri buye, ndarijanye. Uzi yuko hejuru yuko wabonye Imana hari ukuntu utarayibona, hejuru yuko wayibonye hari ukundi kuntu Imana yakwiyereka. Uzi ko Imana Mose yarayumvise ivuga, yari yayumvise. Amen. Yari yarabonye ibitangaza, ariko aravuga ati ntibihagije. Amen. Ntibihagije, ndashaka kukubona na n'uyu munsi, na n'uyu mwaka wa 2024 nonge ndakubone. Muvuge ngo amen. Imana izo yongera ibiyereke. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Mukecuru, umusaza canke mukecuru, ariko reka mvuge nkoresha izina ryitwa mama. Wewe nyene, okay, wewe nyene. Hallelujah. Imani habitwa. Iri buye ni rizima, rikora iby'ubutware. Iri buye n'ibyagututse, n'ibyagukuye umutima, ribasha kugenda rigatumbira, rikagema ahantu, rihinguranya, rikamara amanyama yose. Muve ngo amen. Iri buye iyo rigeze mu bushomeri rirahinguranya, rigakubita hasi ikintu cyitwa agasuzuguro. Ni kweli? Iri buye ribasha kwinjira mu bintu byagusuzuguje, rikinjira rigabihinguranyamo. Igeze kuri diplome yateshejwe agaciro rirayihagurutsa. Amen. Narize ndiga humanite, ndayishoje, ngiye gutangira universite biranka, nkomeza yandi mashure, ni ishure rya teoloji. Tugiye kurisoza habamwe abantu baragambana, bagambanye kugira ngo sindonke diplome. Ni ishure ry'Abanyafrika y'Epfo. Harimwo umuprinciple wacu yarankunda cyane. Noneho bantu bangaye nka batatu baragambana, bari bo muri staff kandi. Turi gusenga. Amen. Turi gusenga. Imana irambwira ngo uzakugwanya tuzagwana nawe. Amen. Ibi bintu by'Imana bifite imbaraga ziteye ubwoba, zirenze nuko twebwe twabitekereza. Ubwinshi bw'imbaraga zayo burenze uko twebwe tubitekereza. Uzi yuko abantu bagambanye, nkabona yuko ashobora kubamo ikintu kitari cyiza, nkirotira nkagenda. Turiko dutegura graduation,
diregiteri arambara ati amasomo akwemera guhabwa diplome warayashoje, diplome yawe izaza yarakozwe, nzayisinyaho uzaza uyitore. Ndagenda, bandi basiga bariga, ndagenda ndasenga, Imana yambwira ngo ndi kumwe nawe kandi diplome yawe ni y'agaciro. Umuriro, abakije umuriro niba uzatwika. Uzi ko hari 2019 bugingo abantu bariko baritegura graduation, covid tamu, amashuri bashita barafunga, diplome ziguma muri Afrika y'Epfo. Diplome ziguma muri Afrika y'Epfo. Ndagenda ndakora business zanje Bujumbura, ndazikora cyane cyane kugeza aho ngarutse. Ndiko ndababwira ubwishi bw'imbaraga ziribuye. Iribuye ririnja mu kibazo rigahinguranya ivyari bihagaze rikabikubita hasi. Uzi ko nagarutse ejo bundi 2022 ngiye kumara umwaka, amasomo yanje bambare bati ngwino yasoze, graduation igiye kuba. Uzi ko nasozeriye amasomo yanje, nayisigaje amasomo 6, ndayiga yose, ndayiga amezi 3. Amen. Diplome yanje barayizana, graduate ndambara. Igitangaza mu bangambaniye nta numwe yabaye mu kirori. Abari hejuru muri staff ntivyabereye kure, ni Nyamata, ntabwo hari kure. Amen. Ryagiye rihinguranya abantu bari bahagaritse diplome yanje, rirabirukana baja kure. Nari mvuze ngo iribuye n'uryisunga, ibiguhiga ntacyo bizagutwara. Iribuye nujana naryo Yesu azakuruhura. Haleluya. Umuhuza duhuze n'Imana. Iribuye muri ryo hari imbabazi, muri ryo hari amahoro. Haleluya. Muri ryo harimo uburinzi, muri ryo harimo kubona ubwiza bw'Imana, muri ryo harimo kubona kugira neza kw'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Muri ryo harimo guhabwa agaciro kuko ni igiciro. Amen. Muri ryo kuko ari ry'agaciro, nawe uzagira agaciro kuko muri ryo. Nuko atabuye mbona hano hafi, utu ni duto ariko ntubona akore gatoya ngo hano musore naze hano. Noneho aka kabuye ngiye kuguha ikizamini, nugitora ndaguha 10,000. Si kweli? Ngaho gahekenya. Si kikunaniye? Nahari gatoya ntabwo yakwemera ko ndagakubita mu ruhanga rwe. Nibuye. Amen. Namwe mu amabuye mazima mu nzu y'umwuka kandi mu batamvyi b'ubwami bw'Imana. Amen. Aka kabuye gafite imbaraga kiharije. Amen. Haleluya. Yakobo agishaguye iribuye, yahavanye uburinzi bw'uko inkota ya mwene nyina atacizamutwara. Muri rutare Mose
agwisesetsemo yabonye imana, aravuga ngo imana iri kumwe nanje. Haleluya! aravuga ngo nibiba bikomeye numvise ijwi ryayo imbwiye ko izajana nanje, izanduhura bikomeye, izanduhura mu bukode, izanduhura. Haleluya! imitego yatezwe izanduhura. Imana ishimwe cyane. tuyiramburira amaboko, ni nziza irakarama. Amen. Ndazi yuko ufite amasezerano menshi, ndazi yuko mwabaye imbere y'Imana mwumva ubuhanuzi bwinshi. Amen. Hejuru y'ubwo ufite, nawe nkubwire ngo 2024 umuntu ateranye hano, Kristo ari mu ruhande rwawe. Amen. Ibizaza bizasanga ibuye, ntaco izagutwara. Haleluya! Ibuye rifite ubutware n'ubudahangarwa. Ibuye nubwo bakwanga riri mu ruhande rwawe, bazakomeza bakubona uri muzima. Amen. Haleluya. Iri buye harimo umuntu Imana irinze gutengwa. Imana ikomeze ikurikirana ijambo ryayo. Amen. Umuyobozi wanyu ni wahora avuga ati twisengere sitwe tuzazana imperuka. Numva tugiye gusenga. Amen. Rwose iri buye rifite ubutware n'ubudahangarwa. Iri buye ricagagura n'imigozi. Iri buye ni urutare. Ndumva ntashaka kuvuga ibintu byinshi, ariko nawe nkubwire ngo iri buye ni Kristo. Amen. Iri buye ryahuye n'ufite ikibazo cy'ubugwayi, amukozeho arakira. Amen. Iri buye ritesha agaciro ayandi mabuye mabi, kuko ni ry'igiciro, rifite ubutware budahangarwa. Iri buye ryarahageze imbere y'umugore bafashe asambana, amaze kwemera agahagara imbere ya Yesu. Amabuye yose yaragiye gutegwa, yose asubira inyuma. Amen. Imana isubiza inyuma amabuye yaragiye kugutera. Imana ihabwa icoro cyane. Muri urutare Uwiteka avuganye nawe ngo bugufi bwiwe nawe uhahagarare ku rutare. Imana ishimwe cyane. Imana igire gute? Imana ishimwe. Imana igire gute? Imana ishimwe cyane. Uriya musaza yambaye umupira wirabura, haguruke.